U povereništvu pokreta Dveri srpske u Boru održana je konferencija za novinare. Na konferenciji je govorio Vladan Glišić, član predsjedništva pokreta Dveri srpske. Ovom prilikom bilo je reči o rekonstrukciji vlade Srbije. Mi smatramo da vlada Srbije ne treba se rekonstruiše, već treba da se ide na nove vanredne parlamentarne izbore, ne samo na nivou Republike, već i na nivou grada Beograda i autonomne pokrajine Vojvodine. Smatramo da ova vlada ne može biti nikako poboljšana iz prostog razloga što je nastala na jednom neprimerenom i nenormalnom koalicionom sporazumu gde imamo Socijalističku partiju Srbije i URS kao predstavnike i kontinuiteta prethodne vlasti koja je već više od 10 godina uništavala Srbiju i imamo Srpsku naprednu stranku koja je izvršila prevaru svojih birača tako što je ulaskom u vlast učinila sve suprotno od svog predizbornog programa. Na taj način mi smatramo da su i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka odgovorni za to što su učestvovali u dvostrukoj izbornoj prevari, jer nisu istražili ono što su obećali u izbornoj kampanji, a to je da će istražiti izbornu krađu koja se desila, čija je žrtva bio i pokret Dveri, pa zbog toga nije ušao u Skupštinu Srbije. Međutim, do dan danas ništa po tom pitanju nije urađeno. Tako da smatramo da je pošteno da stranke režima izađu na nove izbore i odmere koliko to oni stvarno imaju podršku birača, jer svi vanredni lokalni izbori nisu bili pravo merilo iz prostog razloga što je sva mašinerija potkupljivanja glasača, pritiska, medijske cenzure upotrebljena da bi se u manjim gradovima dobila nenormalna podrška za stranke režima. Pokret Dveri srpske ima svoje odbornike u 11 skupština opština u Srbiji.